Apatumba kyang aning seja api ticho sopo limite apina nguchicho zate apatumba te aning se kita apina anyemayano nguchicho yo isa apiyo chacho kanyang apina mapura atamong kanyang song api mapura apam atamong kanyang song araku nindang apatumba yangwang ko matoza api mapang hipahi amasaba yulile akira ko ayuchira apam tirambana muajang apam de anyangnya acha tangki dang lang re amasa ko bong ning lang ra patung bat singrang ba thapche adiki khadulana changka khadumaro chide na anya masana madoza ira lang na ba chang ba ne kila du family atamung pio cho masachi tangki dang lang chare da wa hira atamung na khadalam ro dalam choroi du chang amen.
Sara anmala machi makuro ara amuwanong tuno ninglang yangli arayo. Sara metraro ara amuwanong tuno ara tachi janong. Sara lunglamro ara amuwanong tuno ara na zorang bana ningchocho ngunong. Sara amasapa ningtang yang horo ara amuwanong tuno ara lungho sonong. Sara na chomangro ara amuwanong tuno ara na achomang ngunong. Sara lasi masaro ara amuwanong tuno ara na zorang ba ngunong. Sara na yang tsa kalabro ara amuwanong tuno ara zorang ba tsurati tsinong. Sara amasapa ningtang chamtsero ara amuwanong tuno ninglang yangli arayo. Nara imono chachungang ko te ngitsaran na nara macamakenang ko chamtse chamlo nang ko naranyam arake apamyo nang nara akanyanong. Kanyang ko longping tuno ninglang nara kyang chia arang che yopacha lile nara mangu azikerati sa hiroi chamse chamlo cho. Nara alimi atsingsi akang chalipa yang tikatu mamayam tiche. Nara alimi mita mitsa amasap changbe kang thali masap sonong lang tu sa mali. Azing tacho hiri ate kipa iri chacha kiba kang lang isa te bikya ki yakyo na changda nyare. Tapche ku na chon libat sa tramta na zongrang ba yang li kalap kenong ma kang la zongrang ba yang li chachi ba la nguchi nong apa kang la chon lile building God's kingdom together. Hila journali pa chamati tharo ara sangrapa asangla na sangrapa maya text journali le ta isa ningtang ina hachapala va achangkala tu thapanung tangi atike lang ate khipa Gospel of Matthew chapter 5 verse 1 lana khicharote beatitude sasari lana in isate yukha khatu anya changdanyare hila khode thirana la isana kode azing tachula kode thirna la mati sheti mangala na thange hits zongrang ba Jesus Christana keynote address of his teaching ministry hachi sanungre apiyo atela tonung ba yo apina tonung ba apiyo luchu khe nguchi ro atba atike hilani tike choba apina majority thing ba kala atong satin api I choza apina azung khatu chaka tu choi ba yore akhang khatu la khatu ba kala hajaba akhang lana apina atela zongrang ba yu tonung tike choba hatsa isan azing ta chula ngure hila kode thirana la apatu matange zongrang ba yangli zongrang ba ra yangli ning tang jisu na khatang tung de chayu choba hila mati maya thare thangela na apina tike choba isa ngure zongrang ba yangli ning tang yo ba cha hila apina yo ba cha repent for the kingdom is at hand aba yo choba lasi samalarong tuno khong zongrang ba yangli cha mengai sarole ate sarole ha che ko lasi samalang aba khangla majority zongrang ba yangli la zatuno ning tang lasi samalanong baning tang apina yo choba isa na ngure hila ate se khode thirna la jisu monotina khode jisu na zongrang ba yangli achuna aran na lamba cha arono la tikenong baning tang future kingdom of God azaning tang yore abatu lam na li choba isa na ngure tange hila zongrang ba na atela jisu na khode api yanglin na yo chuna hasdate api yangli cha already introduced atela inaugurated sachupa yo ataza sachupa api naropa api tochoku api lingu sochoku na zongrang ba yangli cha hitare ko hitari nizara na tu zongrang ba yangli cha ngunwe ba ataza sa api nyochupa isa na ngure hila azing ta chola khode mati mangala thirna la mati mangala isa te yo ba cha zongrang ba yangli la zat no ning tang apa atung lile tanya sela hatala mayura judare hiri te ngiche sonong paling tang jisu na yo ba cha hipa hila zongrang ba yangli la zatuno ning tang na I amawara chanong stale amasara chanong stale aling ateking qualified chanong stale apoy choba kola tutu khatari la na qualification kheri yo ko yo khala isana mathi mangala na ata ara sangla na khicharo te chala ngono sara masaro hazari anmala chungcharati blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven kades khatu biting hathali blessed are those who mourn for they will be comforted
Ate sa blessed are the weak for they will inherit the earth. Da ki jo kang la blessed are those ki yo jo ba hatsari nangunong hiri nangunong hatsari nangunong pa kala yo jo ba isa na heza ngure hatsa isa yo hatsala zatu nong ba yo qualification khatu isa kyangu so jo ba hila ajing da cho la khote thir na la jihudar na zong ba atila zong ba cha yuti ba jihudar tina zong ba cha yuti reti la ilam chung cha no pa salam manga ma chola kharela zatu cho ba hasas dile tangi hila manga ma cho ba akang khat ma tangi ilam no ataza atrum ba cha shuza la ilam pas khatuli le zong ba na athi de na khar kyang la ilam thi cho ba khatuli le tangi sala hila atung de cha isa na lam kenung ba chenge lai sa lam kenung ba cha an la ilam pa la pi cha isa na ngi chenung ba khana sta le tunu khang la ashipalong le de rore I an mala te khing le ba kharela lam pa sa likhang le tangi sala ma khang la fasting le de kere nolam le de kere le de senior re ma ha le ira ro ba ti kere ti le de ashipalong la nolam khyolong na re I te khing le ba ta sa lam pa sa kharela li nong ko le tangi hila azing ta chola yo ba cha le te chungcha ilam chungcha nong pa ata ba cha an bala le te thali mache thali makka thali ching ni ba chora ba de chingli li ba thali fil chali ba akang khuyo chu ba li le hache koila hi pa ilam chungcha yo la cha isana mani manong pa ates isana ko de thirna la shuza la chata ning dang sa hachori se jihudar ti kyang chongram pa na ni che so chu ba isana ngure aronu pe khala la jihudar ti na mathele future kingdom of god chongram pa ra yo yang li aronu li ba sala la sa se ilam chungcha ram mali noi atmo ate khing du sanoi atmo thang chi chu che noi atmo thang chi yong che no atmo thang chi jingki jingra sa thang chi na kheche li ba akang chanoi ba khala ha ba yu chi li chu ba ta nge hila isana lam kenung pa cha atung te cha ha ba atela ha ta noi pa ni che pa pam pa tu ma ta nge atte hi pa limila sa nana ina ha ba la nolam kenung pa nana ina cha ba chi hi pa la nolam kenung pa hazata khangla na its hazaba qualification la zatu chechuba hazaka tu isa kyangu sore hila evangelical new testament scholar anin Craig S. Kenner epalile apina yopats a disciple of the kingdom who does not live like a disciple of the kingdom is worth about as much as tasteless salt or invisible light apayochuba hiba shati charan yopats zong ba yang li la zat no pa ni zara mahala zong ba khala ira ni zare ba monoe ba khatu sa ba khala zong ba yang li yo saing la mali khala zong ba na to pa yang li la le hita no ena akanyara chanoi amwar chanoi aranchura chanoi araksera chanoi amasara chanoi ba yo pa hatla mali che khala hatba ni zar ze mi amasap ma ke choroi aching se ni mawi che ba tu mangu ba yo aching se khatoi amara ra te sa khoy ba ata sayu chu ba isa nongre hila khode azing ta chola khode thir na la cho ba achangka la che yuzila zikere isa thapro ba hitsa zong ba yangli hila nolom kenong yor ba tramta zong ba yangli kala pala isa tramta nolom kenong nguchino e ba khala chingya yuna na choler ba ta khata tramta nguchino khan zong ba yangli la yangli che isa na khata ri isa na khu mangi che kan khata isa na nguchino ha ba cha aching thing ba khadurore ha che ko ba aching thing ba alaling ba chanong ning tang akudi ba che yutsi ko yutsi ko na tu ha zore isa na zong ba chingde akudi ba hila yo ba cha blessed are the poor in spirit echorisa for theirs is the kingdom of heaven hila azing ta chola yo chorisa isa na akudi ba cha yutsi ko na nana ina yutsi ko na imate khinge imache I atinge abakhala ha ba cha tali chingong ba yutsi ko na shuza anyi che na la shuza amola na la kamateo na kya na yo conscience na la iyo tosha na la ya kakele tsale tuma chanu aba yo anong kole tange yutzikuna by faith isana imai mache imate khinge iate sa yono stale iate sa chino stale anmala ithali khano stale ba khala hachpa ch lino stale echupa yo atungte tuno khala nakhatu cha ikhatu cha christian rakhatu cha isa cha alimi milile isa cha alimi ning tang aching selile kwa cha ba ching se mi ya no ning tang tu chi cha tongyo no ba stale hachpa recharge cha to sanu stale hachpa chi mi nong ba ning tang hachakatu anyo pala yutse anyo pala thingala hila blessed are those who mourn
surrender lungrero surrender azori saro arning arts amua nungwe bo yuchuba sara metaro ai sayulana isa azinda chula sara metaro aramua nungwe ate sali azori is tuno ara tachi chenu abo yuchuba ataba chaila isa ta lunglam ai kyu kanu paning tang chora ba chingte ai kyu kanu banung paning tang hila atas nana lungre pa hi cha atong bing char atong na hazori se shoma ina azinda chuyo isa de changda de roise Ezra na chora ba you kan to Israel de kiyo de Israel de emotional expression je ba tra chuba ho ira chabe ko ira nyo choma ni ko ira ngu chima ko bakala aran na me tra chu ko to roise tra ki tra yo chuba tangi hazaba lungre tra ba za to ma tangi hazaba lungre tra ba ze hazaba te aro la si sa mala nong ba na la si ila si sa mala nong pa ataza yo chuba lile hila kote verse asangla verse mayala kote tirana surrender metaro araning ta amwanung ko kote yuchuna atazabat a promise of sanctification surrender for those who lean on God zongra par lamchungla zongra par chai surrender lunglang ro hastade lungre na zongra ba chingde zoris ai kyo kan iya kan na thali kalap chi chang ate righteousness of God zongra par yu amasa pa cha thali na kala iya kala nali chanung pa thali hero chanung pa restore chanung pa yo atazu chuba ko khote hila masa che na thali na kyang ikyang kalap chanung ko yor na da de hatala personal level la chanung ko le social level la chanung ko le makhala atela alimila chanung ko le whole world na tu na kyang chalero hatapa aching se chapa amasa che pala na chapa aching se bi na yang li chang par yang lin tang chinong paning tang khei pa level la charong na hatsa na cha icha kele na yo ai chi na yo suro ai chi yo suro ai chi hatsa res chang pa na kalap chi chanong pa li cho pa yo ataz yo chupa ni le hila ates chanyang li pa aching keta chanyang li pa broken relationship has restore sa pa yo na dile zongrang pa na chakala vertically zongrang pa na chakala khai changyang lero achingeta hatsa thali kalap chirong pa thali machung chili nong ba thali ronam chili nong manakeli nong ba hatsa pa yu chupa khatu ates horizontally ko te thirna la nar kukhila chanong kole nar amalung la chanong kole lili la chanong kole sharma yarte alimila sharma yarte achingeta khai changyang lero hatsa thali kalap chirong ba yo ataza yu chupa lile hila yuchikuna hatse ko isana zongrang bacha yuchikang la akudi batsa yuchikun I mate king abachingkang la zongrang ba na laling chanu yuchikun I atela masa cheli no abakang la isan yuchikun zongrang baching te traki trayo na lunglam ai kyo kang na ba na hatata te zongrang ba na kyang ikyang masa chi chanong ba ko hataba process of sanctification sa tikinong ba lile yuchikun ko te na ina zongrang ba chingte barana da te zongrang ba na kyang ikyang na yo achingeta khai chanyang neliro zongrang ba chingte chanong kole mayur nerkala chanong kole hataba cha restore chanong ba isa kyang niche so ba khato lile ate sa cha tumatang yuchikuna by faith we believe that Jesus came and bring to us the already kingdom of God hataba cha inaugurated the kingdom of heaven in this earth hipa limila yuchikuna isa na yuchinong ba cha zongrang ba na nila yang li cha kyo li no ba cha chope ko nguso pe ko maze pe ko inaugurate sako hatse ko isana za katanu arono ning dang to melang ro se lamna lipa yutsredi masam tangi yutsikhuna arono la hatpa yang lila linu isa nolam khatu kanu isa tala zero khatu sanu isa tala member khatu sanu bangala hatpa se yutsikhune sana claim sanu ba yutsikhune isana hatpa angi chela na understanding la na strives pe khu chinong ba yo ataz yu chuba dile hila isana mati chitila tingkhala matina thari sarapa asang sarapa mayalacha but seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added unto you hipa context la khode tirnala nizarati chengelang na kyo ikyo atu khatano na zitu khatano na arono parila khatano na arono cho tutsuno na tuyono na abakala mapapa atongli chopa ate se hiri ate alacha Egypt lalipa Israel wati yo ataza sana si yo chopa Egypt laliti Israel wati nala tuno kala kimalam ro tuno sa kala nail yung ki chamalam phachro kala ara chupa yung batamu achoro it's a flooded sanong sa tula na kada survive sanong na pa touring ni mo makul masi matong li chopa salile tange hiri ni chara hatadari mentality la no ba ni chara ti te yo chopa atuning tang talam kha zituning na talam kha
tanye sala akudi banana zongra ba yang li sa yang ching apa yo choba atazali le ko zongra ba yang li sa khadare khangla ate yo na ro chore sa na cha yu zili no sale ko zongra ba yang la hats aketa na lipa amai na lipa araksa balan lipa arang chona lipa makya marama tanye sala changda ba hazorisa hazta achoma lipa justice mercy na changlipa yang le li le hatse ko hila isa yuzrati te chanyang zaro na lirati nara isa ka tu zaro na liro isa nasa sukhara kira nyethari rachite zonrampa na kyang chishopa isa nukis yuchiko makala sukhara kara nyakatuna jisute hongchin make me clean apa yuchapa isa sa chingela zonrampa ti api yang lila nolom kenon ni tang akuti pa api yang li tse isa kang la non sale ko isa yang akang la api yang li non ni tang zonram pa iya kang masache I kyang masache jang akuti pa I kyang masache jang abakang la isa na sa chinu pa za katang tong te lile tuno kang la Jesus Christ yo blood of the covenant hatsa kuna tu ne kyang I kyang na yo amasaba kang sa tali tsato chelong ba lile tali licheli ne kyang chelong ba lile na yo innocence of the fallenness at a restored but only through the blood of Jesus, the blood of the covenant. Hatzeko hipahi amasa atele sha Christa amasa shakuna na kyang stonong panintang nana ina hatzapa chino za katang stale hila hatzas chingjo de aro isa anguchila sanguchino we have to pursue purity of heart isa palula siking hatzoris masalino lapi isa na inong pas katang stale hila Yutzikuna isana hatsta ipa to macharong tanya yutzikuna isana zonran par yang lirono kwatala hatoroisa nasa isa nolom kher khatu chano ipa hatapa yutzi along tila isana pe khu chinong balile lilila saingla malichina isa rotamta khangla isala zonran ba yang lin dang uchinong khangla nana ina khatano tu nolom kheno hila zonran ba yang li kalap kenong paning tang chachinong balan tang nguchinong paning tang nekyang ikyang choli pa tse natsa itse amawar ni zar sasong chuba akudiba natsa itse along lamr ni zar sasong chuba akudiba natsa itse hatzoris zonran pacha to full faith full trust yobonong paning tang apam tse complete trust complete faith yobakhala kanlinong paning tang chichuba lile hatseiko chengelang otisi ning tang isana kusi khatang those jole kanyare tangkitang la khatang tole kanyare ma khang la isa use planning tang khatang amapacho thazeta le kanyare litro ning tang khatang chole amapacho le kanyare tangi sala isa lamkenung pa sa yutsreti isa tamu hipa litro hituma otisi tuma use pla tuma tangi isa yo arono along tisa ningla yangli zongram pare yangli lile ko zongram pare yangli hatala nana ina isa Christian khatu Christa khana ear khatu tse tramta na aro chaba khana partnership saba khana muchinung tse atsipa khatu lile na yo vocation khatu lile hatse ko isa na mato za tramta muchinung makapnu ko isa hila yutsreti islar de khatu zero na liro isa ata more yuchela na zongramba chingde akang lira khatu tsana hatata live khangla zongramba yangli chachnung la tramta muchinung la Yutsi to kill ya but Masano tangi muchi huna sungsono muchi tereno lamcha but Masano amakap mabacha but Masano tangi tankitan las lamnon las chia pampichina trazena zoris nolom kiana isana amu anong izar katko sano isana makapnona bakala azinta cho ikuni isa to de chomashire sonaban matoza ayuchira tamo muachason